Ia viagem Morris idane sempre ia presença nebe nunca baru falta atau presente bebek ia itane Morris. Dalam rumah sirama ita nunca convida. Sira la cole atau dere bebek oda matang Morris itaniang. Sira sempre ba visita emutotu nebe se Morris ia mundo idane. Ia sirne visita idane, sira nunca interesse liu itane emaki kabot, kia kariku, sira mos nunca interesse one tir maroma kalae. Sira mai laho convite, dalabarak sira filamos, laho deang adeus. Maske itala deseza, mai be ia sirne visita, sira sempre lori mensagem rumah, lisang rumah, kanek rumah, no lori korisong oyeng nebe, convida ita atau ita bele aprende, comprende, no arrepende bot rumah, husi sentido Morris neniang. No to ikus, ita kara kalakoi, simu kala simu, sirane presença tengki sai partai ida ona, ia itane Morris. Sirane mak saida, sirane mak ita sempre hanaram bebek problema. Problema mak presença real ida nebe, ita hotu tengki asoru, no label halaises. Ia Morris ita hotu sempre senti ona, pressão, experiência falhanço, traição, depressão, hasoro problema economia, problema financeiro, conflito ia família, problema relação ia família larang, ho parceiro, no emaselu, hasoro problema saúde nebe preocupante, problema serviço, senti mesak, senti mamuk, senti tahu ba futuro nebe sem certeza, no ia selu utang nebe dalam rumah ita kontak karik selahutu. Dalam rumah ita hari hanesam problema sirne musumai tutir marul det. Problema idane sidak hotu musutang problema phone seluk. Idane ladau hetang nia solusang musutang problema tuir mai. Nebe halo ita lakong esperança no senti atu bulag det ona bamoris idane. Ema hotu sempre ia kondisang sira nesang ne. Tantu hau ita bawa sira nomos sira seluk. Mai be perguntas makne. Banghira mosu tempo susar sira nesang ne. Basemak ita se bolu uluk, basemak ita se buka uluk, basemak ita se husu ajuda katulung uluk, basemak ita se sadere uluk, basemak ita se taularang kafiar uluk ba. Ita dalam barak ia situasi susar, ita holai stewet sakar buka uluk emane ajuda, buka uluk familianya tulung, buka uluk kolega ka buka uluk emane be durante ne, ita tahu fiar ba kasadere bania. Ate to balu buka uluk tua, hoda halakong sirne stres. Balu buka uluk kolega ransu, hoda libur sira, ia tempo susarne larang. Ba diskoteka, ba joga mising. Balu problema relação ho parceiro, sira lakoi buka solução atu resolve. Mai be, sira buka ema seluk ne presença, to ikus selingkutang ho emane. Ema kair tomang onan ya komesa buka manera, atu defende ang. Fasalah hodi deang hau hanesane tambo o ne makoi Morris dia. Fasalah oleh ema. Selingkuh ona ikus tengke subar HP. Apakah tu tiri mensajen sira ia WA, ia Facebook. Komesa buka dalang atu bosok. Lakoi arepende harai kang husu de skulpa mai be defende anlos hodi taka sirne frakeza. Ikus mai kria problema phone seluk kat amenta tandet problema mai tane ang. Ba itan relasang homoromak ba ema nomos ba familia. Barak mos demonstar sini problema ya dalang nebe dar rumah lalos ka kontra maromang ne vontade rasik. Anesam babuka uluk matandog sira atau sik, hodi atene tambasa problema ne akontesa mai hau no hung ne usine be, balumos barate hodi haroam fali matibian sira usi matibian sirne tulung, hodi fodalang atau sira bele sayu si problema ne be sira sulu hela, lah tene katak matibian sira mos uluk Morris ne, asuru problema barak los, no balu mate tandet problema ka mate ho problema. Balu fali tambadet experiência problema negócio business ka serviço to ponto nebe susah atu resolve ona sira babuka ay muruk at ka ay kulit at ya timor larang ka ya Indonesia atu bela ajuda avansa sirne negócio ya dalang nebe la saudabel ka lalos no ikus mai buat sirne hotu lori stragu barak det baitane ang baitane klamar no baitane familia rasik italah hatene kata ia Deuteronomiu versículo 18 Kapitulo 10 to 12 maromak bandu makas tebe sahalok idolatria hanesane no ina ba na maromak dia mune labele ia ema ida yemne let nebe babuka lifang usi matandok sik futuru ema nebe fekit buang halo lulik ka ema nebe husuba ema mate klamar ka mate biang tambah ema hotu nebe halo buat sirne mak foer los banai tambah buat foer sirne nai imine maromak duni sirasai husi imine oing
Dalam sire hutu makita hili uluk liu, tambah senti diak liu, lais liu no senti, fasi liu. Tambah karak hetan solusiong instan ba problema sire nebe, ita suruh dadaong hela. Ita luate katak a final ia Biblia, maromak foona dalam diak no siguru maita. Quando ia susane larang, dezaunda huluk maknaya karak, atau ita buka uluk maknia. Usu ajuda uluk bania, no bolu uluk mania. Seita hare ia Salmo 118 versículo 5 to 9, ia naba salmista fosainu ne. Ia tempo susah bolu banai, nai hatang hau, no fo liberdade me hau, nai ia hau ne soring, hau sei latau, sai damak ema bela halo bahau, nai ia hau ne soring udar hau ne ajudador, dia kliu ita subar ya nai, duke larang meting ba emma, dia kliu ita subar ya nai, duke larang meting ba emma bot sira. Mai tare fali no foka di dia ba versículo sira larang ne, atensang ba letra sira nebe hau sublinga ba ne. Ita re uluk lai versículo 5 to 7. Ia tempo susah bolu banai, ka ita bolu banai. Tambah sa, tambah nai hatang hau, ka nai hatang ita. Se nai hatang ita significa versículo 6, nai ia hau ne soring, ka nai ia ita ne soring. No nai ia ita ne soring ida nemak hau sei latau, ka ita sei latau ba problema nebe ita suru. O basaida mak ema bel halo bahau, tambah sa ita la prisa tau. Tambah versículo 7, nai ia hau ne soring udar hau nia ajudador. Nona ini ajuda idane ni manifesta liusi versículo 5, fo liberdade me hau, karena manifesta liusi fo liberdade mai ita. No liberdade nebe mormak fo belemos kulia kona ba ita ya força atau suru problema kika bot. Belemos kulia kona ba ita ya damme maske kondisaun sira ketang ni damme. Belemos kulia kona ba ita ya habilidade atau hili dalang los. No ia perspektiva dia kuang hira asuru problema sira ita la fosala ba emma fosala ba circunstancia ou ate to fosala ba moromak. Husi liberdade hirakne, fortifica tebe sitane ang, hudi ikusmai ho fier ita deklara katak. Hau bela halo bototu ya nai nebe fo kibit me hau. Ane sangat tete ia Filipi 4 versículo 13 ne. Ka ita bela halo bototu ya nai nebe fo forsa ma ita. Kibit ka forsa nebe ita hetang usinai ne, nemak se orienta ita hodi ita bela ia kapasidade ultrapasa problema oing nebe, ita suruh hela ia tene moris ne. No tambah sabot hirakne bela kontese, tambah wain hira ita ia tempu susar ne larang, ita huatem berani hakarak hili hodi bolu uluk banai, no buka uluk banai, no husu uluk ajuda banai, los buka uluk ema seluk ni ajuda, kabuat seluk nebe lalos. No dalam rumah maromak ni ajuda, maromak bela foka manifesta liusi ema seluk, mabe molok ne maromak si hakarak na fating, atu ita bolu uluk bania, no ni ajuda, ne bela fo lihusi manera oing nebe dalam rumah, ita imagina hutul hetang. Seita bela foti de zang hodi bolu uluk banai, quando ita ia susah ne larang, maromak sai garante dunia ni liberdade ma ita. Anesa oing haus explica onane. Tambah det maromak garante dunia ni liberdade ida ne, ho ida nemak dia versículo 8 no 9, maromak karaklos atu ita, dia kliu ita subar yanai, duke larang meeting ba ema, dia kliu ita subar yanai, duke larang meeting ba ema bot cira. Versículo ne uza lefan rua ho di sai sabe, halo diferensa entre maromak ho ita ema. Lefuang ruang nemak dia kliu no duke. Ane sa ongi versículo ongi dehang. Dia kliu ita subar yanai duke larang meeting ba emma. Dia kliu ita subar yanai duke larang meeting ba emma bawat sira. Lefuang ruang idane tu fosai diferensa fundamental entre maromak no ita emma. Diferensa idane bot no dok tebes entre maromak no ita emma. No nia hu kera so lefuang dia kliu subar yanai. Tambah sa. Tambah nai la ia limitação. Duke emma maske ni emma bot ka ia poder bot, sei na fating ia ni limitação. Nebe la merese atu ita, depende ba. Dekliu ita subar nai tambah sa, tambah nai ni criador. En cuanto emma ma criação fragil, ida nebe la bele atu ita fiar tomak ba. Dekliu ita subar nai, tambah nai santu liu no perfeitulos. Duke larang meting ba emma mesak salah nai hotu kedas. No ia fraqueza quinto canto. Dekliu ita subar nai, tambah nai mak tulung nai nebe lolos. Ni nunca sura bahira ni tulung ita. Duke emma dalam rumah tulung ti ita, depois konta tu dirivali ya kotuk kona ba idane. Dekliu ita subar nai, tambah nai nunca dezamina ita, kan nunca halo ita kecewa. Duke dalam barak emma sempre halo ita kecewa bebek. O ini jura bajura no promete los hakarak ajuda ita, tulung los ita, iya ba ita, no domi los ita abang fali. Sayon seluk. Prometa sirne falya, hele narang det, no halo ita larang moras, no kecewa det, mak iya. Dekliu subar nai, tambah nai ne sempre iya ba ita, no nia nemak Immanuel duni. Duke emma, oing iya, abang bele lakong, oing hamutuk, abang bele fahe malu, oing diak malu, abang bele sai hirus, no seluk-seluk tang. Dekliu subar nai, larang meeting banai,
fiar banai, no buka banai, no tahu esperança det banai. Duke Emma, no Emma. Jeremias 17, versículo 5, no 7. Nai hatete nune, malisang ba Emma nebe fiar ba Emma. Besang ba Emma nebe fiar banai, nebe tahu esperança, ihanay. Tambane magdiakliw tahu esperança ihanay. No ita sehetang bensang, duke tahu fiar ba Emma, no ita sehetang malisan det. Tozer diang nune, esperança nebe tahu ya Emma sehalo ita fuang moras. Esperança tahu ya meromag seha meting ita ne fuang. Nai leal, ni ala nega ni anrasik. No história toma kona ba Emma, mak história naruk ida nebe kona ba fraqueza no falhanço Emma niang. So maromak mesak det, mak la falha. Senune ona, agora, perguntas ba ita hotu. Durante ne quando ita ya tempo susar ka ia problema, basemak ita se bolu uluk. Basemak ita se buka uluk, basemak ita se husu ajuda ka tulung uluk. Basemak ita se sadere uluk ba, basemak ita se tau larang ka fiar uluk ba. Maromak ka Emma. Decisão se na fating ia ita ni limang, hiliba. Maromak mos nunga hakarak obriga ita. Ni fo dalang, ni fo liberdade, no free will ma ita, hakarak hili, ida nebe. No decisão nebe ita hili sempre ia ni konsekuensa. No ita label halai ses husi konsekuensa, ba decisão nebe ita hili. Mabe, maromak nile fang noin bebek na fating ma ita, atu ita, dia kliu ita subarenai, duke larang meting ba Emma. Dia kliu ita subarenai, duke larang meting ba Emma bocira. Anesang ya versículo 8 no 9 oine. Tamasa, tamba bang hira, ya tempo susah ha bolu banai. Nai hatang hau, no for liberdade mai hau. Nai yau ni soring, hau sela tau. Saida mak Emma bela halo bahau. Nai yau ni soring nudar, hau nia azudador. Anesang ya versículo 5 to 7 oine. Então, basema kita sena Fatiha karak bolu. Wahira ita ya tempo susah kaya problema yang larang. Maroma ka Emma, the choice is yours. Hiliba, akarak hili ida diak liuneka, ida dukene.